NPYF Riboy District nin kasngi kala Pynkup burom ye ki spangur ki kon samla ki balawan syakmat ha ki kerdan pule SSLC bat HSSLC ki bala kenjo syadu ka prapo persen chaneng ha ka tei kasngi Pynkup burom la itu kerpang ro iaki artli ki kon hunia la kai football ki ban mi khmat ya ka jella sya ka national level inter school subrto kop ki ba kentup ya ka Nongjri Presbyterian Secondary School bat ka Mountain upper primary and secondary school kumju ru ha kani kasngi la Pynkup burom ya urang ye kura uba Johny Nongrum ha kate kasngi lawan bangi don bentalang da uba Hamlet Son Doling u working president ka NPP state Meghalaya uba Sosthenes Sotun u MLA ka Jirang uba Deru u chief whip ka jela Meghalaya uba Daman Bait Lamare MLA ka Umroy ba Charles Marngar MLA ka Mauhati ka Kongrona Khamdeit MDC ka Nongpo samla pendap lang walang presiden ka NPYF Riboy lembat kiwi ki nongkit kam ka NPP bat ka NPYF Di balade ban pas ya ke kelas 10 ke kelas 12 kini ka segi ke bakal ke jumpi akabana ke NPYF ke shimle kini ke sejam Pynkup burom ini kini ke burom ke mama video kini lengba ke jingreistom kajing training kajong pi baru kuwe ini kajing training kajong pi kalau temen yang ka NPYF kalau pensusau ini non hikmat kalau pensusau ini ya ka parti hidup kuwe bat tunjuk gerbang kalau penghun bat kapten sosial hamtam yang ini pada Kristo nagerta jadi toki hon sama kibadot yang jingan tu dikejingkan banang teng agi jingkuli jadi ai pakai kau jadi coba mati bidang katakan goal lain ambition dan aim terjadi dapat mapi kita I bahkan dah kaji Kristo dah kaji training but kaji Kristo kaji training terjadi kan nongkrong lene awal beliau lain nongkrong beliau kawan Kristo kawan training lain kawan Kristo kawan training kalah nanti dan beli kaji itu dan berkeladuk jauh beliau lain kedua beliau kaji itu kan penduduk nong kan penduduk yang dijingin toy Gimdai betul, kamangi gimdai, kalah kenanti kamsi, dogi pun sama, dikenal pulih, kumpul ketir,
best school you are studying, or what lowest school you are studying, until and unless you work hard yourself, like our Pilih lapangan ke school, ke bawah top partai dan ke bawah lowest partai. Kalau boleh lagi, lalu papi president.